Ruhanga wange ninkuramya nkwera omutima gwange nkwesengerize ekiro kya hati kibe ekirungi ha mutima gwange kandi ekirungi ha mubiri gwange. Ruhanga wange jinsiya zoona ezitairwe asaara ezindasoma hati n'ebikorwa ebindakora hati n'obu ndaba nzimanyire n'obu ndaba ntaimanyire ninkuzaba zoona okwitongera kimu. Ruhanga wange nikiza nk'okuli hanu ninkuramya ninkugonza n'okugonza kwona kw'omutima gwange ninkusiima niye wampangire wancunguza omwana waawe ogonza wampindura mu Kristo kandi ninkusiima habw'eneema zoona ezi wampaire muno muno habw'okundinda omu bwomeezi bwange obw'omu kiro kinu. Nkwaire omutima gwange n'omubiri gwange n'ebiteekerezo byange n'ebigambo byange n'ebikorwa byange n'obujune bwange obw'ekiro kya hati hamu n'obwa Yesu Kristo Mukama waitu habw'okwesaiwe n'okwefubira habw'ebibi byange kandi tindukwenda okukwemera omu kiro kya hati baitu ompe eneema tindukusobora kukora akantu akarungi ntaine eneema yawe. Isiitwe ali mwiguru ibara litiinwe obukama bwawe bwije ebyogonza bikorwa omunsi nk'oku bikorwa mwiguru otebe ukabiita bya buli kiro otuganyire ebyaitu nkaito okutuganyira abatwara kubi otatureka tukohebwa baitu otujune omu bubi. Amiina. Mirembe Maria oijwire eneema omukama ali naiwe okaheebwa omugisa mu bakazi boona na Yesu omwana w'enda yawe akaheebwa omugisa. Maria omikiinye na Ruhango tusabiite abasiisi naati bunu n'omu kasumi k'okufa kwaitu. Amiina. Nyikiriza Ruhanga isiita omusobozi w'ebintu byona omuhangi w'iguru n'ensi na Yesu Kristo omwana we omuwenka Mukama waitu akabaka omunda bw'amaani ga Mwoyo Mwikiriire yazarwa Bikira Maria yabona enaku omu biro bya Ponsiyo Pilato yabambwa ha musaraba yafa yaziikwa yasilimuka okuzimu hakiro kya kasatu yahumbuka omu bafu naatemba mwiguru aikaliire aha bulyo bwa Ruhanga isiita omusobozi w'ebintu byona n'aliruga okucwera omusango aboomiye n'abafiire. Nyikiriza Mwoyo Mwikiriire Ekereziya Katolika eikiriire okweterana hamu kw'abaikiriire ekiganyiro ky'ebibi okuhumbuka kw'emibiri obwomeezi obutahwaho. Amiina. Esaara y'okwikiriza. Nyikiriza muno Ruhanga wange eby'amazima byona Ekereziya Katolika ebyatwegesa habw'okuba niyo abimugambiire tasobora kwebiiha n'okutubiiha. Esaara y'okunihira. Ruhanga wange ninihira omu mbabazi zaawe n'omu busobozi bwawe nk'oku warampaga eneema yawe omunsi kandi obu ndaba ninkwata ebiragiro byawe olimpa obwomeezi obutahwaho mwiguru habw'okuba niyo wabituraganiize kandi noikiriza kimu endagaano zaawe. Esaara y'okugonza. Ngonzeiwe Ruhanga wange muno muno n'omutima gwange gwona okukira ebintu byona habw'okuba iwe oli murungi muno mugonzibwa muno kandi ngonza abantu boona nk'oku nyegonza nyenka habwawe. Esaara y'okuzira. Nziriire kimu Ruhanga wange ebibi ebi nakozere habw'okuba iwe oli murungi muno mugonzibwa muno noonoba ebibi mberekiire kimu ompe eneema yawe tindukwenda kukwemera. Bikira Maria omwikiriire naye malayika wange omulinzi n'abaikiriire inywena ab'omwiguru mundinde omu kiro kinu n'omu kasumi k'okufa kwange. Amiina. Bikira Maria ow'embabazi oijukege omuntu weena ayesigire obulinzi bwawe ayasabire obutonganizi bwawe ayatangire okujuna kwawe tibakahurraga ira lyona nk'oku yanagirwe nanyewe nuko ninihira nti ninyirukira mbere oli Bikira wa Bikira kandi kaniye maawo ninyija mbere oli nyewe omusiisi ndi hano omu maiso gaawe nindra nkwesengeriize niiwe nyina Yezu otagaye ebigambo byange baitu obihuliirizege n'embabazi kandi obihikirize. Amiina.